जोजोलपा जी साबिना डङ्गोल स अभिव्यक्ति या माध्यम ख हलिया हरेक प्राणी या थगु साधु हरेक स या थगु महत्व दो समाज या नीति भाषा साहित्य या नीति स थ्वेका चोपी व्यक्ति पिनिगो स बुएको छगु कुता ख हलिमे थया चोंगु स हलिमे थया चोंगु सले थौयागु बुएको जुई मे हालामी मीना महर्जन जुया स मीना महर्जन जुलिसे खलाबला न्याके न्य वेकायुए सये चोंगु छगु मे नेना दिस नाप सोया दिस
दिला मिना महर्जनिया सले दुगु थोमे झास आवे गइत झिगु जाजले लसकुसया जोजोलो मिना महर्जनजु थौकने चिछु याना दिया जी थौकने छे ख जो बेकरी काखना दु पसले जुन काखना सु जाटु केटु या अलि फुर्सद दसा सर्ट पिन्से बरेबले प्र्याक्टिस से बान्थे उनी गणना कार्यक्रम दसा पासत पुनाइनी ले जी मिख कमजोर नि पास मरेको वन गया ले पास पिन नापा उनी इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाज नापा आबद्ध ज्या दिम छि गुको थ सांस्कृतिक लाग्या पलान्याका दिया गुख नापाल 36 साल सिम्मा गीति नाटक क्यों ख प्रेगा बने वो प्याहा सोना वो गीति नाटक सोन बे वो सिम्मा मेले द तस्काय यलका अले छारा से जिला जेठा छेला पयो मोर क्यासेट मोर अले 9 मिटर मा बिन्था बन्यो अले उडाइ पिन्से वो सिम्मा गीति नाटक हाकेटा अले थल्यो हाल्योगा हा अले अन छठा कार्यक्रम बिया त प्याहा प्याहा सेना त अले जी नि हाल्यो डाइले से वो किसबर जा हाली जी बहुमत जा भटम जा हाल्यो मेहाला अले छन इमे हाले पि मर्या छौ मला अले जिता हाका त न गुनी पास पि मेठा कोठा न नेना छौ जा अले हालो हालसिरेका सकले ब्यान ओहो गयो पाला कार्यक्रम में हाले पि मर्या छौ कामिना छन्दा हाक्यो र काटाल उब्लेला जो श्रीमान पासे थे ख दाइपि सक्ने अले आया उब्लेला आ श्रीमान टाबल मला वय ना जी याउ ख अले कार्यक्रम केन्द आ प्र्याक्टिस या मला मे अले जिला थ छि पाजंगले अले मा बाइली से सल्ला या मला अले जो श्रीमान वे दाइ वया ठठरी या मला जमा मिन्चिरा मेसका हाक मला मिन्जो स बाला र गना हाले मिस मस्त उखे ठुए ढाल बानल मला मान सस हुँ हाल्नु मा हुँ ढाल मान बान मिस मस्त न प्याने मिस मस्त प्या जा छुजी बा बामला ले ग वन में जो मला बाला ले जो नि ढगाटिया काका छ सोयार ले मान हुँ ढाबले दाइपिन से नि बने का भइ 9 में प्र्याक्टिस याटा अले उन अननसिन सुजो त्याबले छेन न यो कोइ ग्वाली बिया दिगु जुल संगीत से के गु झोले दकले नापा हाला दिगु मे छपुनेका दित छित इना प्याना जना नापा हालो जो श्रीमान है चौखा लसक सदुठन जिमिगु सो सकते त मखुठो लसकुस खा सोषित सर्व हाराते ता वे कोइ सुबा यकोइ बाला छिगु मे स अले जनता व समाज नीति छिस जनपछि मे आलोचना दिगु दो छम मिसा जुया उ कथ मे हाला जुइ त गुली थाकुल जितला ब्या मदतला त उली ठाक मदला मल ब्या ज्या म त दसन्ने फत ठाकला गुलेला प्र्याक्टिस या त म त जनाउन मली गुले छेन मान मन मत कान ताई मला हामी जन न हुँदाई सस मान वन मताई एसा जी थौ सुठन हे गन वन मासा सुठन हे बनी त ज्यादा को सिले साराका जाजी छुया डगना आ म त चिरी डुटोम्लेला म त कान गाना लुको छिना भन्नु या के थाकुल उब्लेला ठाकु हजुर जनता व देश या नीति मे हालेको झोले छि डबुली झाया दि अन झाया दि बले गुछु नेपु गुलुमन्ती दुसा कना दिसन गन उनबेला तस्क न्याइपु गन उनबेला एकदम नुगन मस्नी म्यालु चले इसासँग जिपि पिन प्याउना नेपालमा पिन रकम ठनठने पिन कलकत्ता तक थियो अनमन बलेला ठाकुलका क्याचिर गछ माना हुनु होला बनि जला मे पि मस्त लेखनला म त लुम्नी खुयो गुम्लेला मि हाय वो मेन अयो व्यात नि होला अनि मि हा नु मसिना खुयो गुम्लेले वेबले न्याय पिसनी सर्ट नि लाजना वे जुला उब्लेन मि खछि अले गन कार्यक्रम मि हाला त मि खा खु गई हजुर गन न्यायको गन तस्कन दुख न जो हजुर छिगु मेया अडियो नापा भिडियो न प्रसारण जुइ ढोंको दु छि नापा या पासा पिन्छ अब मे म्युजिक भिडियो त छु ताइले यो नसा छे जया मा छ गुले जग सेका ठसर याना गाटाइ छौ टाइम बि महला उब्लेले मिख बलाले जिला
ठयाको जोनानो सर पिन्ठा प्र्याक्टिस या मुन्डु वावा मरा फेवा मरा वावा साम ब्याउनु ठाउ अछिन लागि हजुर वनाले पास मिनट छ तस्मा मेहनत न या त गे बाला छौ भिडियो न बामला ससी बामला छौ अछिन अनुसार सन बाला थाइ हजुर बाइला हनी छियो स नाचा मे छ पनि ने जन हाकन छ पुमे हाला दिता इना प्याना जना आज मनिले आशा जुनि होला ज्यू सर नपा हालो ख हजुर जिडु कबले जकावे गो दाइचा गरीब ठगुदिन हे चटी काटै गो कमाइने गुची गुदिन लसो सजिगो छुली गो गो लसो सजिगो छुली गो गो जिन्दगी छका सोडे नुगम छिगु जिन्दगी छका सोडे नुगम छिगु इचति हाय कान नेत मगागु इचति हाय कान नेत मगागु मिखा खोबी हायका गुली मन छुनिगु गबले जकावे गो डाइचा गरीब ठगुदिन हे जति हायका तैगु कमाइने गुची गुदिन तस्काइ नेबसन छिगो स नेना पिदनिसे थगु छेन ज्यानाको नाप साङ्गीतिक यात्रा न्याकी त छिता गुली थाकुल छगनिगल यो के ठाकु छगनिग अप ट्यामलका साङ्गीतिक खेले छिगु प्रेरणा सुजुया दि साङ्गीतिक क्षेत्र वेट छिता सुना ग्वालियाना दिल नापा खेतल जो थछेमा बाए ट्यामल मला हजुर अनवया शिरमानी छिटा यम मे हालामी सुजुया दि थिए जिउ लागि ला जिउ गुजेसर सेना दिख गुजेसर ए हस आकन वेकायु मे वेकायु सले जंगु मे छपु निना दिस सोय दिस
गब्ले नेपालमा पिने वनाना ज्याजो याना दिल गब्ले नेपाली दुनी न ज्याजो याना दिल नेपाली दुनी याबले वो नेपाली पिने याबले चाहिँ छिगु अनुभव गथे छ मैं आउन बेला छकन गए यो गए न्यायपु मलाई छकन खमाइपु नेपालमा पिन्न मन जी कलकत्ता टाक सर्पिनी से कलकत्ता उन बेले न अठेख अन्न सोनु गुन्जे कपडे चामे चनायो का अन्न कार्यक्रम याना यान बेले अले अन बडे चाहिँ ग्याजो का पर्छ नेपाली दुनिया अपुताल कि नेपालमा पिने वना अन्न ज्याजो या अपुतालले छिट जी शिव कठन नेपालमा पिने अप्थे छ अझै पिन्न अकासमा जी लापि मको वन खपि मखटन हजुर नेपालमा पिने वना ज्याजो या त चाहिँ छेजा पिसा गुलिताको ग्वाली याना दिले अच्छे शिरमानो न यो गया मला अले मादु मान मस्त सुमवाना उन्माजी पनि एक लच्छी ठेउनु का अले मान मत काचट मत क्यामेरा पनि सोया छ न छेचो मेसाउन लाग्ले वन अले मस्ते सँगै छुदाइले माइत हुँदाइकी वनी मते दाइकी मस्ते सँगै ताको सपोर्ट याले छिट जु म्याटरी म्यान उली अछि मदिन म मोनी होला ताइ उनी जी ठुल बनावे छिन्टा जी बाला नजनावे अननावे असै याक्न बनावे नि टकाटालो ए सछेजा बिसा ग्वाली या हजुर मचा वना वनबे चाहिँ गुलिताको थाकोले छिट मस्त बनाउले तस्मा थाकु छोया त गरिया त गन कापा नै रका धन्न जुल अला आठे फन्डु मखु उलमसी चना फन्या म छठा सिराले वया तिनी अन फन्ड्या ले सर्ट अन ठन फन्डु मिना कनु गाड्या सर्ट अन फन्या फन्ला जिता छेडु उबले छेचम परान पन्छ पसिन जाथने फन अल पिन मना उबले छकति फन्या ए हजुर आ उबले मोबाइल सुगाल मोरु अबेला थाकुनी छाना पखनाला छि अले प्रोग्रामे ज्याबले सिटका याना बिउकी अनछु आर्थिक पछि ग्वाली दैकी घटेका सिटका याका ग्वाली आउ क जन्टर लागि मलाई थरे आछि छे अछि कयार का छि मौना अले छक खोपे छ कार्यक्रम हामीले अनलाइन खर्च बिया होका ए हजुर अले म्युजिक भिडियो याबले चाहिँ ओकेन न छि सिटका याना बियाकी जी थ जुहु भिजुअल यान बेल जी थमे सान्टको खर्च हेर्नु ल ए हजुर अले पास पनि छोब्नी सिटका लिपाङको चरणे छिगु म्युजिक भिडियो तस्का लोकवा जिसा टेलिभिजन ये कोइ सोया वो मेच का लोकवा गु बाला को मेच पहाला दिदैन पेन छ तकले जी माइ लुमन्टी आलु मे का वो मे जे शिरमाना चौ ले किस बटा चौ तौ ले हालु जी करुणा भेबियो माया गुगुना कनि फै मखुमा नबसुनाना दशा भगवान मुकन चे माया गुगुना ओसी बेचे माया गुगुना ओसी बेचे माया गुगुना ओसी बेचे छोछपु अले लोक कवि राजा जका निचया दिउमे ख हुने छ गोन भिजले माया यो मोमे मचाजी नेवाजी गुना माया यो मोमे मचाजी नेवाजी गुना निपादिया के बेछफो होया चुंगु स्वा निपादिया के बेछफो होया चुंगु स्वा सुबे चिगु सन तस्का बाला अठे ठुके लय तन तस्का नुकले ठिकु जुल चिसा आतक चाहिँ गोपु म्युजिक भिडियो देखेटुनाले खुप्पु चापो हेले चापु म्युजिक भिडियो देखा दिटुन कल रासाले मी हालियो चाहिँ गोपु जुलले मी हालियोला गोपु वो फका मी भिजले जुए मे ख हजुर अले पास दिन जना हाला दियो हजुर जुए ख छिमी जको हाला दिया कि मेन चया दिया अच्छा तर बनाटे मर ए हजुर मिसा पिन्ता र संगीत खेले वेगु बाला कि बामला जुई वेगु खसा चाहिँ इमसा मिसा पिसा चाहिँ छुयामा थगो अनुभव गर्न दिन्छ जिला वेला वे जो बामला ले मखु मला संगीत जोला बाय लाउ ख
pasmi we pinda sa sikari yaw लसको सही आजला rasco sena satyo kha mala हजुर abe dai pin dubule banana हैन अरबाजी थएन मुनि थमे सानो तया सुन थरवे मास्ति वस हाल मास वस्ती जनतै में हाउन नुर काना ट्याउक गुनी मोडुरै गुनी मोमटाइ छिन मे आला दि श्रीमान न ग्वाली आना दि छिट छिगु क्या मे बिसन मे हाली कुट या कि म हाली का चिरिम मे नब रारा हिले बनिउ ख मस्ते स अन्मे हाला चक छौन पिछा पिकाउ दुथे ए हजुर यो न गुजे सर सेना मस्ते त स्कुल पिकाउ गुजे सर छि यो कै नाकाया दिल छि त गुजे सर प्रेरणा कथा कया दिको दु गुजे सर छपुमी हाला दितन इना गना जन गुजे सर सेना दि मे ख जे मिस्ते लागि मिसायो या थिंक ओ चौन जो शिरमाना चोना चोनी म फुटाना उनी गुजिगाना चोना चोनी म फुटाना उनी गुजिगाना सिना उनी गुमती तया म चाहिँ माया आना सिना उनी गुमती तया म चाहिँ माया पाना चुना चुनी म फुटाना उनी गुजिगाना तस्ना भाला मे हाला दिल मे हाली गुना थी शीर्षक तडु उके मतिनाया मे तडु छि चाहिँ छ जनता यु लागि जनपक्ष मे ले आली आले इटा छारा त उब्लेला जी म त ल्यासले पञ्चायत काले महला अले पञ्चायत याउ दमन्ट इमो ल्यासले मे छाले जी जनतै लागि हाले ठुन्टा छिया मार्का जनतै पक्ष मिले अले जी आइट भजन न आउन भजन यो न छप्ने पाला भजन यो न भिजल टु अले पञ्चायत चाहिँ गज्याको दमन जुले छिसा गज्याको अनुभव कया दिया घन कार्यक्रम समसा कार्यक्रम याकि बिमको पुलसित वया दमन याउ ले थयो पिनि लागि छिसिन जनपक्ष मे हाला छिपि न्याउनमा जनता यु मे हाला चेतना सम्झे या थे यामा ढका मटिनु अले अझको मे हालिले छिटा गुलिटाका ठाकुरले गुलिटाका समाज स्वीकार्य तले नापला हाउन बोले कार्यक्रम हाउन बोले ला कार्यक्रम मे हालात चन हाल्न मखनिय पुलसित वया दमन याउ मला उबले ल तस्काटा एसा गन जबरजस्ती याना न हाला कार्यक्रम कोचा कान चन अले छठा बार विषय कार्यक्रम जनाउनु उबले मला अन कार्यक्रम बोले अन नापला गैटी बेन्च डाउ मे यको चले वो मे हात हल्क मल महातला हाल अन्तम दर्शक त्यस अले हालुङका जिमटा ढाका न्याका हाउ महल डाइभर्टेड ठठर टका हाल छिमटा गाडी टवे मोरा जिमटा गाडी ट मवे ट जुल छु अले छुयाना दियाले अले चछि अन्य पनि अले पास्ने सक्ने दिनु हजुर कार्यक्रम टिम अले पास्ने चाहिँ मिलेन कने वे डाइभर्टेड खकेलाना छिमने हारका हालु ख छोला थर खबर न यानु ख जिमसे महला हजुर छन्टा जको म ठडकस्ता न ख डाइभर्ट टाइपिङ यो कुदै हजुर तकाटे सम्झेन उ डाइभर्ट अले मी हा गब्ने बच्ची जका हाला दियो गुलेला बच्ची जका हाले गुले थाउनी हाले मखनी पुलसित या कारगोरी है अटे जीवले छियो अनुभव छोन कनालिसने गठे जी छिटा गठे नुगले गयो खवे मी हाले मखनी अब कार्यक्रम किन नका मनका हाल मखनला पुलसित सयना हाल मखनला इमता जेजो जोस अने ड्या मास्टर गना लगामरेक न बिस ए हजुर गन आठो आन्दोलन जाति में जिमिले सटके न हाउन ए हजुर अन्ना हालका अले पुलिस त वया मे हाले त रोके त अझ बले छिकपिन त न जुनायको दुखी मरुले जिमरा जुनामको पासमी जुनायको कि दुख ए जुनाय कि बले ता इताक तया है कि ए जुनायका मियो पिन जो शिर माने लस कुना आइका गुली ठाको आन्दोलन लक्षिला देशपि कार्यालय न सुते बनी जाबिया यामा सक्ने जुनायको पिन दु अले गुली छले जा ब्याफे पिन दैका हजुर अले वो छि ड्राइभर यु मी हाला धया दिला वो ड्राइभर मे छपुने गाडी छप रिजल मेन लोमन गैटी बेन्चा उचालेर पहरालाई ठिचोलेर डाँडा काँडा बाटो बनायो
के खायो नि कुल्ली दाइले के पायो नि कुल्ली भाइले अर्कैले ट्याक्सी गुडायो अर्कैले ट्याक्सी गुडायो छिया थाकु कमी हाला दिल जनताई लागि ढगा कबले पुलिस जनाय कल दाया दिल अयो मे चाहिँ छिछा हाला दि माउले छिस शीर्षक चेन्ज जना शीर्षक मेगु तया मेउ मे हासा जो खनि तर लेसिल्या मे मेला जिता हाल्यो तास नछि मोर जनतै मे छारा लासा अब मे हाला ड्राइभर टवे मखट हाल महला अले ठुमटाला ठीक आयन माला नि जनता सक्छता न अग्नि आन्दोलन न ठिकी झिसे मे हाला मे संगीतन चेतना दैनी ठिकीहरुका दवाई अछिन्थे हजुर अले छि अयो थाकुक ना आन्दोलन वनान इना मे हाला दिल अबिन सिकया थौ टाक वेबले चाहिँ छिटा गथे ताले थौ अफुकी गथे ता उब्लेले यो थाकु आइथ अफ मे हाल्ट पुलिस स्टेसन छु अछिम मल जे स्वतन्त्र छु अछिम होनी मला आइथ अफ बाया वनी नि चाहिँ डक्ले लिपा सोकुमी बाजु मेजु पिन त छु ताया दि डक्ले नापा सोकुमी बाजु मेजु पिन त जिउ दुनु हे सुबादु नेना देवी सया देवी सकस्तन देशमा दुनी देशमा पिन पिन दस्तन जिउ सुबादु इटाका दस्तन जल पटे सोकुमी भाजु मेजुपी हलिमी ठया चंगु सले थौयागु बोले चिकपिसानी नाहे दिलमिना महर्जन जुया स वेकन मदिनाया मे ल्यासे ल्यामाया नीति मे महासे जनताया नीति जनपक्षीय मे हाला छिगु समाज या त गुहालिया नदी गुदु वेकया बिचा वेकया नुगस गथेताल पक्कैन छु सल्लाह सुझाव दुसा जिमित स्वापुतया दि थैको भलासा कया चना मेगु बे मेम छमहने बम व्यक्तिया सजना वेगु हेजुई अबले तकया त ब्यागु उजम बिया दिस थौया त ब्याग सुबा